Kua ora anō te tauomanga marae ki ngā marae i roto o te arawa. Whai muri hoi ngā tau toru tekau e ngūana. Hei tā Stephen Te Moni, a pou whakahaere matua o te kaupapa whakahirahira nei. Ko te whakakorikori i te iwi o te arawa, te mea matua o te kaupapa. Kia tahuri ake tātou. Kua whakakau mai ngā kaipara ki runga i te papa i Ouru. A kau mātua mai, a rangatahi mai, a kuri mai. Kua pai te wā ki te kapahaka me ngā kaupapa atu anō, anei te tehi kaupapa whakarau ora i te iwi, a whakakuakoa anō hoki i te iwi. Neke atu i te rua rau ngā kaipara e whakakanohi ana i o rātou marae. Ke te hari, ke te koa, te nākau, hoi anō, he āhua a wangawanga, engari, karewhia. Tell me about your preparation. Honest. Sitting in front of the TV. We're just so excited. We've been up practically all night waiting for this moment. Kei te hari koa, kei te āmamai, nā te mea, koe nei taku prakati i tuatahi. E whā te kau kiromita te roanga o te tau o maroa ki ngā marae e te kau huri i te rotorua nui a kahu matamomoi. He oranga kei roto i enei tū momo ahuatanga. Ko te kitei te kotahitanga te iwi, hiko i tahi ana, o tahi ana. Ahakoa e hara tēnei te whakataitai, kei te whakataitai. We started from Henemahi Marae, out at Ngāpuna there, Vaughan's Road. Once we got into the end there, it was good to see the finish. Just seeing everybody out there kind of keeps you going, other whānau cheering you on, and knowing that other whānau are doing this for the first time as well. Yeah, it was super motivating. Ko tēnei te tau ono te kaumātai o te oma tau mano o Rotorua, ānā rātou te tukuringa āwhina ki te aroa. Tuatahi he mātanga rātou ki te ata whakaritiriti i ngā kaupapa, e nui mai ai, e motomoto mai ai te nui o ngā tāngata, kātahi, kārua me te tautuko anō hoki mai o ngā rauemi. Ka hui anō a Stephen mā, kia whakarite ai a te aroa marae ki te marae tau o mga roa, hei te tau e tū mai nei. Hironi Waikato, te karere.